Pausada yumpam uipamar uipapau khara update tawjari. Nuclear accident thokan tanabagidamag IAEA ke chief na luchingba mission Chernobyl da chalagani. Moscow kip ki lan namaram oidane nuclear accident ama thorakpa yabagi khutong thiba phibam lakandana ba honabagi thabak sin kankhaladuna. International Atomic Energy Agency IAEA ki director general Rafael Grossi na luchingba assistance mission ama haujekte Tabak lep kharafa Ukraine ki Chernobyl nuclear power plant da chalagani ana Vienna da leiva UN nuclear watchdog asina laukthokre. Agency asina statement amad hai ki madudi IAEA nuclear safety security amasung safeguard staff ki team adu April 16 dagi Chernobyl da leiragani. Magoina site adu da maru uina equipment thambaga loina radiological amasung atai assessment sing pangthokani. Side adu Russian force in Mars kuntraga matoida uidur tawdringai mamang sewul manga paisilambani. Grossi ki matung da IAEA ki team na plan adu da sat ka thoriba khongsa adu Ukraine bo sagot pai khoi ki thabak thorom singka mari lene jam na maru oigane. Ukraine plan asigi regulatory control tawnana ba naunana hingathana ba amadi plan asibo sep hanana ba hajar khiba ki matungina khongthang asi lokolakpani madugi matung da lakliba sewul khra ki manung ta hen ba IAEA Commission sing sad asida amadi Ukraine ge ate nuclear facility sing da satkani. Statement aduna makhatan hai concert aduda team aduna radio nuclear identification device sing amasong gamma dose rate meter sing jawna tongan ba makhal ki radiation monitoring equipment yaw operator fangan gani. Flana du the first and protective equipment so delivered tawani. Aigoi scientific measurement sing amasong technical evaluation sing da yumpam warga aikoina mafam adugi radiological ki fibam yana ningthina khangbangam lagani haina Grossi na makhatana phongdoke. Russian forcing Chernobyl plant dagi withdraw tawkhibadagi Ukraine malem gi khwaidagi sathiba nuclear accident thokiba site asibo seba masung secure oina operate tawba janada bagi dabak singthaningai oiba khongthang kaya lokhotkhibani. Site asida haujik tohan ba radioactive waste management facilities sing lairibani IAEA na Seoul hongi manung da han point staff rotation pangthoke. Seoul siga akan basarukta agency sina tha ama hiana lip lurba batungda plan asiga nuclear regulator asiga ki marakta direct communication amuk hadal lingke thauga masung explosion zone haina khangdaba site adugi area da haujik lairiba phibam khudong thiningai oi haina lawba yai madu haujik chatariba main sing lawthop ki thabak na maram oiduna ni haire. Nagala maromda lan hokibadagi miyoi million taraga mathoi hena Ukraine thadoktuna lanjena khre UN. Hokiba February 13 da Russia na kyuki mayukta lan hokibadagi miyoi million taraga mathoi hena Ukraine thadoktuna chen khre pasi UN gi khwaidagi nawda figures na ulle world body asina hari madudi miyoi million 5.1 jumthang da balibak sing Saudi amadi atofa Jumthang da lebak sing pangki amadi atopa miyoi million 6.48 na lan naglava lebak asigi manung da mayum bakai thadok tuna mafam barang khangdana lai miyoi million 5.1 adugi manung da foreign na refugee 2867.241 da lausindari Ukraine ki refugee masing khwaidigi yamna thongba lebak oire. UN ki matungin refugee masing khwaidigi jamba tai lebak sing adudi Romania 769616 Russia da Lak magat lising humputra nipan chani marfu ganifan. Hungary de lak mari lising marfu sampan humputra nifan. Moldova lak mari lising kuntra chamba humputra. Slovakia lak hum lising nifuga mapan chani marfu gataruk amasong. Belarus de lising kulumdoi champan ni. April kunmathoi fawuda Czech Republic na Ukrainian refugees sing da emergency visa. Lak hum lising mari sukna kuntra mapan pigre. Sarga sida UN gi International Organization for Migration IOM na Mars mafandagi taraga daruki marakta kantak tawriba survey amada dawna mayuma kai thadoklaba miyosing adugi manungda chada 13.5 te kumjali sing ani taraga mari tara manga manungda asigum yum thadokpagi awaba si thengna graba singni haiba si khangke lana maram oidun mayuma kai hendraba sing adugi manungda miyoi kayadi masada rik sing loina riba sing mirwan bising angang siliba nupi sing Alloirabam using amadi haksangi pibam tong halabasing. Complaina silabasing amadi violence na hakden na saiteng pirabasing haire. Serbia adugi matungina Ukraine manung da may magay thadok to na safagada pamapam sing kwaiti iti na lanjali basing adugi manung da. Sada yang kay kahumdoy hiyan na bising ni amusong riks wang labam using asida kway dagi. Mataw dari pati hidak lang tagsing health servicing amusong selki resourcing ne.
European Union na Ukrainian refugee singbo housing tagi sahi ahum phawwa member leiba kun ka taret makta sangjafam lawduna leiba amadi thabak subagi blanket right fire han law thokrabane Ukrainian refugee sing ase social welfare gi khudong chaba sing phangbaga loinana housing medical treatment amsung school tambe gi khudong chaba su phanglagani makadarakpa atopa manipur gi pauda Saik Nurul Hasan Health Protection Mission launch tawkre Sahi bangagi MLA ki talab mission asida kathokle Nurul Hasan Masa mau favor ketrigau hena bagi pandamda ngasi Saik Nurul Hasan Health Protection Mission ngasi ketrigau sigi MLA Saik Nurul Hasan ki jumda launch tawki baga loinina MLA ki tam sahi manga asida ki thage phanglak pasan bang panabak Nur Hasan Health Protection Mission da kathok jaragani amade Masida donate tawragani haina ketrigau sigi MLA Saik Nurul Hasan phangdokre Launch to bagi thoram adura Saik Nurul Hasan hai Nurul Hasan Health Protection Mission asigi makada aikoina category ani de free oigani ariba free oigatoriba category ani yadudi sahi marfu ki matakta leiba ahal sing loinana physically challenged loinana differently able ani ase kendra asigi beneficiary fee ase free oigani masida beneficiary category asi category ahum thona khaidoge ariba category ahum adudi silver beneficiary Gold beneficiary amasung platinum beneficiary haibasine ariba makul asida beneficiary fee ase silver beneficiary de lupa lising amba gold beneficiary de lupa lising amba jamanga aduga platinum beneficiary de lupa lising anine aduga ikoina MPhil tawa hostel mari asida magi category ki matung in aikoi ki facilities sing pirakani harba facilities sing ase diagnostics ta yaude COVID-19 ki ahan ba amasung anisubu web da kendra asda lairaba sing haibadi BVL ki makha da lairaba miyoina hena kendra oivana subham namfum laitavana hesel thongi fibam ase yamna watfa hiram khuting da swatharakpana mi kan ba yawa kaya yawrabasu mi lekhitaba kaya yawkhe loinana lairaba miyam hen ke bana aikoina kari imata tawba ngamkhide man hai sahi khuting ki sangadoriba ase surgery facility provide tawgodoriba platinum beneficiary singna phanggadoriba asida CA sing habdi angang unava golic ectomies gallbladder stone singbagi surgery appendix na singba harba surgery makal sing asida ki hawgane masida diagnostic habdi testing ki facility tikhakta di yawdabak loinana atai kanaba sing di loina firakane masigi damak sahi amada mathau tariba budget asilupa crore kulomne masi budget khakta natana MLA ki thagi talab lupa lag amagal sing kun manga rom namai ising telephone bill na sing bagi sinagane masida kendra sida lair bagi isu lehloi kendra sida sahi amada miyoi chani gumba CS tawe lair ba miyoi khate CS tawna ba hona bada lawing kon jon ba kaya yauri asiguma mission asida kendra asiki lair ba miyam da chawna mateng pang bangam lagane hairba kendra asiki lair ba miyam gi khalaga mission asi awdo khifani Sarakadoriba card ki model asjo magi category ki matung ina lakane loinana ayak vision category haina thonwa vision document thabak tawrakane laibak farabadi CM ki miya makada focus tawraga kendra si gi benefit phangba yaraba singda loina phanganna ba honagane bot pirakpa daba engon da leite haujedi kendra si gi miyam ai gi miyam oirabane adro kendra si gi khungang kunthra da lehiba miyam da lainga ki scheme sin johonba loinana Kendra sigi miyam da thabak tharong kudimak phangan bai basi aigi pandam ne haike tara suba amadi taraga mathoi suba IRV rifleman candidate sina kaisam fada sedin protest sa thakibada police na thawai kre lisingani taraga mapanda matam madugi manifo laigang na laukiba tara suba amadi taraga mathoi suba IRV rifleman candidate sing lau na dabagi physical test written test amadi viva post in singba tawfam thawfa thabak sing tawwa loi kharaga ngasi fawwa maduki result ai doctor thamliba asibu yamna kan janing da fong doctor ngase pung tara dagi hauna kaisam fat laimajam laika de leba community hall da lising ani taraga mapanda lau khiba tara suba amadi taraga mathoi suba IRB ge candidate sing sit in progress athakre sit in progress athakiba atu da sarok ya khiba sing athoba matamda tara suba amadi taraga mathoi suba IRB candidate sing hai doctor na leiriba result ai dokpiyo hiramasi gi matang da BJP gi ani suba laika asina athoba da thabak hoina pang thokpiyo Nagalamarumda da Tamenglong Hospital da Dr. Mafan posting pira basu amata salam dre laifam thokpa doctor laitawada gi thamari gi manungda hostel astamiyoi om laikidre Manipur da ana laing gilam da hena saukhana naba yamna kan honare haina manifo laika na laujara baso
फिबम सोलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तमेंगलोंगदा मतिक चाबा डॉक्टर लेतबदगी हौखिबा जनवरी थादगी ngasi फावदा हॉस्पिटल असि मियो हम लेखिद्रे हौखिबा था मरी अस्ता स्पेशलिस्ट डॉक्टर मफन हॉस्पिटल असि मथौ फांगथोनबा ट्रांसफर ऑर्डर थोखराबजो ngasi फावबा डॉक्टर अमद जॉइन तौराद्री हाइरे पावसिन मखाताना फोंदोरक्लिबदी तमेंगलोंगी दुगाक्लोंगदा लेरिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि मतंगदा डिस्ट्रिक्ट असि मियामना असुकी मतिक पेनद्रे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि मनिपुर लेंगान हन्ना यंगसिन बिदना होंदोक्तुना थंबदगी काहेना फिबम सोक्सिलकपगा लोइनना स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमा फावबा लेदना हॉस्पिटल असिना अना लेंगी थबक सथारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिदा तोंगान तोंगान व डिपार्टमेंट की स्पेशलिस्ट डॉक्टर मफन हौखिबा था मरी असिदा मनिपुर लेंगान फोसिंग थाबगे ऑर्डर थोखराबने अदुबा यामना लेबक थीबदी हारिबा स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिंगासी ngasi फावबा मखोइगी थबक मफमदा जॉइन तौराद्रे जाली नोट कारबार तौनदबा थौरांग लंबा अनि जेल जौख्रे सासिनब लुप चमगा की जाली नोट चाउना कारबार तौनदबा थांगाल बाजार की आलू गली दलेब फी की दुकान अमदा लाना नोट सिंग अमदि चदरिब लुप लाख तरग ओनदबगे डिमांड तौरमदा चेनबनी हाइबा राजस्थान की बीकानेर डिस्ट्रिक्ट श्री डुंगर रामप्रसाद शर्मा सही कुनगा मरी अमदि डिस्ट्रिक्ट असिमकी सुपारादगी विनोद शर्मा सही कुनगा मरीबो सीजीएम इम्फाल वेस्ट न जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीबदगी 21 अनिमक ngasi जेल जौख्रे सिटी पुलिस स्टेशन अलोकट एफआईआर अदुदगी रामप्रसाद पो फादना वहांगफंग चथबदा कोलकाता की वरा बाजार द लेब राम अवदार कौवा अमना था तरे निफान की ट्रांसपोर्ट एजेंसी के सेल इम्फान दगी लुप लाख तरह की सेनफम खोंगनरबा थारकने मियोयसिग लोइनना मुनिराम कुमार अमसुंग सातफाद घाटका लोइनना मार्च कुनमरीदा होटल एवोलोदा लेरकपने अदुगा राम अवदारना मुनिराम कुमार द पाउ पिरकपदगी इम्फाल के सेल लोकटपगी थौरमसी कैंसिल धौकी आना फगदोके पुलिस ना एक्विज अनि असिद नतन अतोपा मियोय पंगा अमगसु केस असद सेनरी हाइरे एक्विज की काउंसिल की मेकेदगिसु जुडिशियल कस्टडी रिमांड अदु ऑब्जेक्शन फाइल लानखलके नगलानी मकी सबमिशन सिंग कोर्ट न तारब मतों एक्विज अनि मक सीजीएम इम्फाल वेस्ट न मथंग थागी तरुक फाव जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीरे हाइना लाउथोके मखा तरकवा अतोपा पाउ अमदना राजस्थान द मेडिकल एंट्रांस पीनदब सेम छारिबा महिरोय सुइसाइड तौरमले लाकदुरबा मेडिकल एंट्रांस एग्जाम द सरुक याननब यामना कन होनरिबा महिरोय अमा हौकी पथांग जनमिद राजस्थान की कोटा द मसा मतम द सुइसाइड तौरमले हाइरे लेगिरबा महिरोय अदु अनिस रंजन लेफमना ओडिशा दगी नि हाइबा खांबगमले मा कोटा द लाक्तुना हंदक पांगथोकदोरिबा मेडिकल एंट्रांस एग्जाम असिगिदमक कन खोनदुना लेरिबा महिरोय अमने महिरोय अदु सीना थेंगनबा मदमदा मसा मतम द सिजबगी मौदा थेंगनके मधुमागना माकी मही अदुदा माइ फांगनब होनबदा का हेनब प्रेशर लाकपदगी मसा मतोमता सिजब ओरंबा याय रंजन हौजे हौजे कोटा की लैंडमार्क सिटी द लेबने थौदोक असिगी मतंगदा पुलिस ना केस अमा लखतुना थीबगी थबक चथारे कोटा हारिबा मफम असिगी अकोयबदा महिरोय लिसिंग क्या मेडिकल अमसुंग इंजीनियरिंग एंट्रांस के दमक सेम सादु लेदरिबा मतमनी असुंगबा लाइक पाबगी प्रेशर ना हेनबनबदगी मसा मतोमदा सिजखिबा से रंजन ना हानबनते हौकिबा सहीदसु मफम असिमक्तदा महिरोय सिंग मसा मतोमदा सुसाइड तौबगी थौदोक सिंग थोखिबा लेखरबने लाइफाकसगी मेडिकल अमदी इंजीनियरिंग एंट्रांस की एग्जाम की कोचिंग हाफमसु कोटा असिदा ओरिबने हाइरे यूएस की म्यूय अमना दिल्ली की होटल अमदगी मसानोफी किडनैप तौरगा नेपाल द पोखरे अपोपे मामा कनिका गोयल कोविन फी अमना महाकी मसानोफी अदो होटल दगी महाकी हानागे मपुरोइबा मसोंग मानेमबोंगना किडनैप तौरगा नेपाल द पोखरे अना दिल्ली पुलिस दा एफआईआर अमा फाइल तौरखरे कंप्लेन असिगी मतुंगिना थौदोक असिगी मतंगदे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दा नोटिस थादुना खनखरे मसानोफी किडनैप तौखरे हरिबा मपुरोइबा अमसोंग कंप्लेनेंट अनिमक यूएस सिटीजन ने मखोई अनि असि मतम खरा की मवांगदा खाइनरगा लेरखिबने कोर्ट की ऑर्डर मतुंगिना कंप्लेनेंट ओरिबा नफी असना महाकी सही निफान खक्तंग हरिबे मसानोफी अदो एप्रिल 13 दगी 13 फाव महाकी मफा मफुबोक अमसोंग मफोक ओनदब पुरखिबने नफी असना अंगा अदो दिल्ली की एरो सिटी द लेबा 5 स्टार होटल अमदा थमलमलगा अतोप मफम अमदा सटखि अदो नफी असना हलकु मतमदा महाकी मसानोफी अदो याउना महाकी हानाकी मपुरोइबा अमसोंग मानेमबोक अदो लेरमद्रे थौदोक असिगी मतंग द नफी असना पुलिस द कंप्लेन तौरपदगी पुलिस ना सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सिंग चेक तौबदा मसानोफी अदु होटल अदुदगी महाकी हानागी मपुरोइबा अमसोंग मानेमबोक टैक्सी अमदा चटख्रे हाइबा कन्फर्म तौखिबने लोइनना आगांग अदु पोखरबा मतुंग मखोइसिंग अदु नेपालोमदा चटख्रे आइरे थौदोक असिगी मतंग द दिल्ली पुलिस ना नेपाल एम्बेसी चाउना यूएस एम्बेसी द पाउ फिखरे आइरे अरबिदा कंटेंट सिंग असिगी मरओइबा पाउ खरा असिगु पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी बेंबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असना अदुमदा कानाबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसन सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबी कुनुपनमक पो अमखाना थागसरी।